yako ipitie vipi? Ingirigwo neho. Na nitwakena muno twahota kumahe turembeko twakanua na twamathi na mbere kumera merfundithio gwithamba moko to murimu wikuo twoka kumahe kirigiro na kumahe mwihoko kumera ati undu wothe wina kiambiriria wina mwisho na maundu ma mothe no mekuhetuka undu ungi wenda gutumwo kwihokeka ni kindu gia bata twiragwo wihokero kindu kinini kira wina kio nigetha hote kwihokera maundu maingi turacokia ngatho tutumite na tugakinyia tondu wa mwathani na Ngai weka itura ririega. Nimefurahi sana kwa sababu hii msaada hata kama ni kidogo tumeshukuru sana na kukumbuka watu wa KCC na Mungu awabariki. Ndakimucokeria ngatho ni undu wa guturehere irio icio mwaturehere munetwo ni mwana ucio gwitwo cucu akarehe guku ni undu wa andu aria mekuo na ciana iria ikuo na athuri aria mekuo na atumia aria mekuo na ni turacokia ngatho kwi well wishers ni undu wa guturirikana na magoka makahe andu itu irio ni twathingatithia mitaratara miega ya kuiga social distance na gwikira mask na andu aria mabatie nio twahakikisha ni mona irio aria mena mawathe aria mahinyirikite na acio marari migunda-ini ya mahua. Na pia tumeweza kuhamasisha watu kuweza kuvalia barakoa watokapo kwa manyumba zao kwa sababu hii ni center, na vile waweze kuangalia hygiene, mambo ya kuosha mikono kila wakati na sabuni na maji ambayo yanayotiririka.